Dobrodošli gospodo, to je ta priča, bam bam bam, došli smo se igrati. Tata će vam pokazati kako treniraju šampioni. Ja sam izuzetno ponosan na ekipu koja danas radi sa mnom. Ovo se zove motivacija, ovo se zove želja. Priredio sam im mali show, gledaj ovo, bam, to, opa. Mali je s nama, di si Tebra, daj Petar. Bam! To, poanta je u tome da ćemo danas prikazati pravi militari trening do jaja, znači kidanje, bam, dajem se do kraja. Napuknut mi je infraspinatus gore, ali probat ću to bacati preko lijeve strane, tup, neću ići na desnu jer me to voli. Ali evo, ekipa je tu sa mnom, da vam predstavim ekipu, bam, bam, bam. Mali od palube, Eva Strusan, zvana Rusan. Gospodin Mario, glavni automehaničar za Alpe. Gospođica Ivana, koja je ovdje da poboljša ovu žensku ekipu. Razumiješ, Tebra? Nema zafrkancije. Ekipa tu trenira svaki dan, znači radi se. Ono što je tu najbitnija stavka je da se roka na prirodi. Gledaj, evo, gledaj motivaciju, gledaj, evo. Vidio? Mali baca po novom autu. Nema to, stari. Šta treba? Ajmo. Samo nosimo, nazad prebacujemo, tu udaramo, a tu radimo znači sklekove, radimo sa ovim veslanje i radimo rameni potisak. Ajde. Ajmo. Ajde. To. Bravo. Bravo, da je bravo, kraljice! Aša, jebeno je ovo. Ovo je izbijanje. Odi, ideš mami gore. 3 kruga ovakva su dovoljna kako bi se ispunila kvota onoga što želimo od ovoga. Želimo postići da smo brutalni sportaši, kondicijski spremni i da izgledamo lijepo. Naravno, to nećemo uspjeti samo bez teretane, ali ovo je bomba, ali brutalna zamjena za ovo što ne možemo u potpunosti iskoristiti sada u ovo vrijeme. Želim se zahvaliti svom timu koji je bio danas ovdje, koji je pokazao kako se to radi, bilo sunce, kiša, jesen, zima, prdili ti se, miriši ti se, bolestan, nisi bolestan, ovo ono. Tebra, tu si svaki dan pa vidi ko će poginuti, a ko će ostati junak. Bam! Voli vas Sursakis i njegov tim. Ide pa stane ili ti nema, ne ide. Bam! Bam! Opa. Znači, poslije ovakvog brutalnog treninga, ja najviše volim pojest. Sad ću vam pokazati svoje omiljeno jelo. Ne moraš tu snimiti, kak je prljava kuhinja, ova Eva ne pere ništa. Žena mi je po zanimanju džabalebaroš.
džabalebaroš klasa A. Je, zato i je čista kuhinja jer cijeli dan čačkam uši. Evo vidiš što je to. Sama prizna. BAM! Špagete vivala formente. Takozvane špagete stvrdakis. Pošto su kuhane ujutro. Oba. A malo se stavio. Pa kad evo najjebe. Ti stari, ovako ugrabiš ko čovjek. Opa. Ga evo. Bam. Ovo je takozvana Aleksa, vrati se doma! Skuvala sam ti pašta šutu! Ja se sjećaš tog filma ti? Ovo vam je pašta šuta for Alex! Aleksa! Zovu te tvoji drugovi iz bodybuilding kluba! Alekat pozira. Kak se zove taj film? Kako je počeo rat na mom otoku? Da. I evo ga. Špagetos a la ursanjos. Like pastašuta bosanjos. Trenutno u kalorijskim vrijednostima brojimo vrlo tanko nezasićeno masno tkivo zvano teleći bot. Ispod njega se nalazi špageta tvrdo kuhana po inzistiranju mladog gospodina, pošto ja volim da harska. Tako da evo, hvala gospođice skijašice što ovako ste dobro skuhali. Idemo jest ekipa. Bam! Hvala vam što ste bili s nama i pijte Asgard suplemente koje možete nabaviti na www.proteinshop.hr.